Topini Nilitum CPIML Liberation Hills Committee Asayam Alo Nalitum Nadu Kawiyapan Karangke Nalitum Kawiyapan Kohang Pen Nalitopan Aprangsi Radar Nachetong Dugapot O Niliar E Nalwangke Comrade Amlong Iti Alang Lige Hills Party Committee Standing Committee Member All Niliar Di Banke Ilitumang Di Katingonayan Di Comrade Committee Iti Alang Lige KNC General Secretary Mate Kong Chun Bangki Amparata Alang Li CPIML Central Committee Da Member Bangki Apabila aku kubur Dilitumlong Butulan CPIML Liberation Hills Party Committee a member Amparata District Committee along CPIML as Secretary Comrade Vikram Singh Daran Lapen Nalitum Adugawe Panta Kardong Lapen the Hiltume Pen Nalitovan Kepachini Gantum de la Hello India Banke Ason Caprecali Caprecalam Caprecaprega Hundo Sitame Kedamta Tarik Crepe Lipen Manipur Along Pen Alangli Bharat Juro Mate Nyay Labangso Jatra Alangli Manipur Ben Namchenglo, Manipur Ben Bangsi, Alangli Nagaland Namur Perlo, Nagaland Ben Akosam Gurpulo, Assam Ben Alangli Ako Putau, Urunachol Daminglo, Urunachol Ben Assam Nangilu Dahud, Penangan Alangli Kisum Ponanga. Lasilai Kisum Keboalam The Putata Nilitum Top Jir, Benang Lituapan, Nilitum Press Komunikio alam The Hadap Berlo, Lasopen, Rangbong Pen, Karbianglong, West Karbianglong, di Mahasau, La Englong Awar, Kadowe Long Tom, Apanabangke, Taring Kora ini, Bordual Lamsi, Alang Lini Tokan, Kecetong Nyaban, Kadowe. India Alliance Lapende Kadowe Susi Organization Kadowe Lasini itu main penta CPIML Hills Party Committee KSA, KNC, ISA, RYA, SYJ Kanki Sahin Pens Tame Ilitum Kadowe da Chinilo Congress Inut Juaras Kusikado Weda Pulo, Congress Alidar, Lok Sabha MP, Akehai, Rahul Gandhi, Alangli, Bangbonghut, Nilitumahin Penstame, Labangso in Puralo, Nitum Kapati, Nitum Kadowe Chetong, Dun Pakasi, Kadowe Nilitum, Bangkoi Sose Chetong, Edi Dun, Ada Kadowe had allowed at it, Nasi Bang. Krehini abang protumil kincito. Lasila bangso apin puralo mate memorandum pidun pen alang liban kadowe alang te thanlo jela daga bangke on autonomous state isu an barata dag kazhab Karbianglong West Karbianglong di Mahasau ezhab relevant issues mukato lasila hai kadowe aputha Naglin Pen, Lampa Mekasi, Dak Jasamet Pet, 244 Article Labangso on Autonomous State, Labangso issue one Hala Dangli P. Indira Gandhi, the Prime Minister, Alangli 25 September 1969, Arni 6. Lok Sabha ada
22nd Amendment papas pongo ben pongo la so provision hello article 244A la sipini na levanche tong lo wenil dum ning rong piglo la pendela bang so puthak nang lihin pen matha pon par 60 not nangli kaddogawe alam the puthak responsi la bang so autonomous state of puthak border issue of puthak la pende dak Lugacharli Riswa Zanga Pisum Keboy Puta Lapende Yudatum unemployment Sakuli Bakuri Kelong Lea Moisa Puta Lapende Suarlo Samaradum Han Pisum Keboy Ben Pajopi Zigali Nonabanga Piong Sumonglo Alang Lito Opan Jitu Kerai Kong Lapende Alang Lito Opan Langsor Reservation Pijalam Te Puta Lape dak ninglong hawar aradatun jitu cuki chongdat aradatun okan hawar sai pipon lai kadu gobe kison kai huya puta nitu hinpen asuni dum lasi alang li tengpon pakasi labang som yang monda mo puta alang li mis hate sinang begun pakasi lapen dehadak keceto hongbong pen first time nil to apan hallo appointment na bicheng dilitum katogawe ladak ke doa pangkliang bom tatoyam lo adak alang lifan cetong lo lasi lahai koi alam the puthaksi nang litu pan jasemet pet ke dilitum hinpen pini feram ke butum boma nang chopai akalon mapela no lasi ko dilitum kaceng manaya dir komre putingai hipia hinpensi labang so top di pendil itu alam tipi muka alam intensity apa nang itu mojong sikar diri itu pote arju tamelo bualang di sama dulu bu komplain di konteran di konsindaran ka kata so coro lo nang itu kadang ini sampai nang mas tahu nang kalau ke ada dulu jelas itu kalau mau lapor bisa kasih প্রথমতে প্রেস কমিউনিকেশন মই পঢ়ি শুনাম প্ৰাইভেটে আছে পিনি নিশাই 25 জানুৱাৰী 2024 আনি অল খিনি PM আপতে CPIM লিবাৰেশ্যন SPC আহিনপেন মেনা চাই হেমালো ফেৰাকে আমাৰ তে প্ৰেছ কনফাৰেন্স জোপত বাংসো ফেৰাকে আমাৰ ৰবি কুমাৰ পাংটো সেক্ৰেটাৰী CPIM লিবাৰেশ্যন হিলছ পাৰ্টি কমিটি Protimain Hippie, General Secretary, KNCA, and Central Committee Member, CPIM Liberation. Lapan Amlong Inti, Standing Committee Member, First CPIM Liberation, Police Party Committee. Alang itu mahin pensi, pini perangke ating no langke, that one, dialogue. Bangso press conference ka cakap pon along, perangke akor de, Marathon Media Conference ukuran apa? Kacung hap pon ateng pe nang aja tombun thek atau CPIM Liberation na hinpe inkan 2024 inkan kimia kardom akan kero pajil pon ini dilitum CPIM Liberation Hills Party Committee hinpe erang kia mai kacung hap pon nang pon erangta 22nd January 2024 ani Lok Sabha MP Anpara Kami Indian National Congress INC Anta Mr. Rahul Gandhi alagi Bharat Jodo Nyay Jatra Northern Chenglong Maharashtra along Supi Mumbai and Kepali Damji Afan Kemangpon along Assam along di Bordua Lapen Barokujia along An Ikut on alam do consider law and order atong kipasik sakdun pen ajong alang lifan pasun long ledat pen Morigao district Golsepa po Adima Lohan dun pen si alang lifan jetong dun si ni ditung delegates a team atung pen mate CPIM Liberation SPC KSA KNCA AISA RYE SYJ lapen kaki sahin pen sita me jetong dun pen Timpura lo mate memorandum aminari de ngalo aju pen lang si alang li hempre ka putha lang pon po si lang chak tipi pon bangso memorandum along ni ditung ke jong on laki hempre mata article 244 ya sekpe autonomous state lapen
Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong interstate lapen inter-district aduya hoy mate border issue students and youth aki so utha mate unemployment utha lo sorlo fan Karbi Anglong autonomous council lo ang hoy mate seat reservation piponaji kachene kaholo ke langreba utha kerai kom lapen chutiki chongda rara ratun aki sung lapen te scheduled tribes atum fan Traditional Forest Dwellers Act 2006 atengpen Forest Right Act also 2006 atengpen raikom kami nang diskusi parliament along lapen union gof atu along an suse angtong pale damji nang diskusi impur along tok kono Bharat Jodo Nyay Jatra Assam hawar alo BJP state government ate chief minister Himanta Biswa Sarma keta pon ason ke khamke duna kutha nili tu mahin pen soda pen pinrem pon ampar ka pini bangso kherang ke amaya lo nili tum CPM Liberation Hills Party Committee ni pen klardak pen pachini pon kantu ke kantre ko ki kachari ko kita hempre kalam panung tipsi Karbianglo autonomous council hin pen ake hoya bake rat apan Independence Day mate 15 August lapen Republic Day mate 26 January ketalon ahuti tara apan hempre kalam pachubai bomda hempre kwanti theke non kedobom Karbianglo autonomous council boundary cherekom theke lo kachar le warsai lapen lo kachar li ke thek senari so ejan apan borega warsai ki pon Dekhe sorlo pan kirai pom lapen kachene kaholo pen pa jok pi pom dekhe lapen sai ka chutiki ka chongna atuma fan warsai ki pi pom dekhe RSS pen katin khat basis BJP asam ka apan kedwan political party amfa asom lapen democratic progress maider ara kedwan jiku pen pen basis eta pom fan lo naki leji 2024 Lok Sabha election a open parem pon lona RSS atung kapin khanate basis BJP apa ke parenja fane ni CPM Liberation SPCI in pen ajak to akan dirata 21st June 2023 ani political convention edo kongo bangso convention along Karbianglo lapen West Karbianglo District Congress Committee APSLC CC JCCPA asongja atum lapen progressive leaders atum nate tom groupe bangso amai piano suri si sose arab atum pen jekham jumung si opposition unity pantang policy faces BJP apan non ke bagi 2024 Lok Sabha election alok karen nang policy jointly resolution de thi BJP ke isi faces aja kompensi jepanisi korok culture amendment politics ke patu Demokrasi lapen India Constitution akan beri orang bang akan kait yang jan pacar mu lapen pacelang selet asai nanggung. Rakan kita semua India akan dialogta ini tu hekolong from hekolong. Ini tu madung head Manipur along hekolong from lo BJP party ading hang ading jadi calon dong siapa parlimen along setame opposition less ke paman siapa opposition Lok Sabha lapan Rajya Sabha MP afan suspension kibi lapente amen kangthan lahai kado kabe undemocratic asai aning hang aling clemsi dictatorship role anatu paman ponbolo lasi bangso faces BJP afan ke parenja afan national along stame India Alliance along nilitum party pada CPM Liberation pen stame dulu Assam state along stame বিরোধী ঐক্য মঞ্চ মানে অপোজিশন ইউনিটি ফরাম along nilitum CPM Liberation SPCI hin penta bumbo Karbianglo West Karbianglo lapen di Mahasau Autonomous Hills District of Assam alo sitame CPM Liberation SPCI hin penta opposition unity pangtangsi template na ipithekhe faces BJP apang parembek nang fokusi damta 21st June 2023 ani safe democracy safe constitution safe Karbianglo West Karbianglo di Mahasau ate PNP political convention upon along lapen opposition unity ning sikat do on
Jiapan, Matatipsi, Nampemon. Bangsopi, 23 June, Ani Bihara State along Patna, 15 political party at Chingrum, Chelsea, in India Airlines, Nangobongo. Kasi no, ati pialam bangke, dekarbiang lo, hamas kami itu teglong lo, dak kedatang Lok Sabha election khusus tamelang itu hempre galam cecak. Lapen council election amno assembly election puno karbiang lo kan hempre PG article 44A pacunji bapak cecak tame alang itu cecak jom-jom nona da pacunji. Kasi no itu position alida lo mate MP Rahul Gandhi kan ace tong dalam MP sekali. Ala 21st June 2003 2004 Fusiboro 2023 Konte kadogore koting apan media itu ajar ko je dekan ini karvi do prote arduta melona to Jadi kaji dulu bukan kira udah angkat itu itu mungkin selama ini mungkin pada dua pusat itu mungkin